Okay, nibaga sana mutegeri wa Meru TV orengi ngomba kwithira ngechokera na nindi ndainchokerete na ichunji kietu kia bithatu kiri mubanguni wa Meru TV rukiri aranenderu aritu na mugere ndene ya studio na ndainchokerete kiareke mantu ya siasa kana mantu ya witina mbere wandine chietu nkiumara ngukurite ngechokera ngachoka twina mweni na aritu kamurika wandi ya Karama endene ya Shigombunge kia Tiania East Karama endene ya Shigombunge agia Tiania East na ndeto aridi witina mbere bo wandi na MC wikuthai aritwa James Mungathia tukethera tukiariria maendeleo ni bibiongo bithirite bikarika wandine ikithiri kwithirite kwina witina mbere na bo muno nkuruki atwaithira tukimenya kana tukieleswa ngui cha MCs niriko no tukaita kamwe nwithaira kinya tuyungwa turi akari kana nya turi akenya tutiche ngui cha MCA tutiathurana ngui cha MP tutiathurana ngui cha gavana na kinya tutiathurana na ina thirikari nene ibati kumba kwithira itonyera kiri county chetu kana kiri Shigombunge bietu ndene ya studio enteninka andi na mweni urona urani umwe wa bara kumirire matagiti ke MCA wandine ya Karama aijekene ya Kimathi oni mwichi ya kimbaba yao antamhethira siasa na chenchitire to lakini kidogo tu akomba kuidira agitwira anatukimumenya nkuruki karibuni sana nkugwatoka ni twaranirie kiri namba yetu ira nkwirire ni ya kuringa ni ya kuandika SMS ngwira namba yetu Ekwandika SMS ni 0748 918 901 0748 918 na iria ukioni ne kyaku okomba kwithira kiuria wituma message no komba kwithira wichokirwa au imwe kwemwe kwina kiuria kirengo kuritio kya mbere ndira tukumurika magatheti ndakuria kandi ya SHA ndi kuruta ngui na ukwenu kethira ngikulukira SMS ciaku irombe tukithirwa gituma mutegeri ndweta na mbere na komba kwithira wituma ingi nyingi kethira wina kiuria na kethira wimukario Karama wina kiuria akiro kwenda kumenya kieye wandie ku ya Karama umbo kwithira kiuria no kachokirwa muthoni wa Karama na oringi niko ndani na ingwitike kinya wewe atwina we rutero Facebook rutero YouTube Meru TV Kenya karibu sana. Thank you sana muthoni. Ambire mutegeri wa Meru TV ibwea na ithira free kwithira kiuria biuri biake kethira ndire ndio muchokeria ringi marito mbito wa Timothy Kimathi gakimbaba yao umite ntura ita wa Kirima Karama wanda ukaribishe Mumeru Mutiania Mukarama arora kuonde ari mwiri atuthikire na tutete na mbere wega sana muthoni karibu sana. Thank you. Ndenda tuambire kidogo na siasa chia national ano tunende kuina untu withirite butwikite mpanga mno kiri Kenya na inyigwitike kiwela labda ni one way or the other bugumba kwithira abui kwaramira kwina kandi ugimba mwiri ya SHA mantu jegi ugimba mwiri mbere buru Karama rutererwa health ukariatia no ntu kwe videos donete mtu mwenti muweta no ntu tikambatikiri uto muweta akepost video ageta na cha chibitari cha Karama akirekondi bura kuri mari nyako ino agwita ndayile cherukirira tu akethira ndaitari batakinya kwino baitete kinya na mwaye barethe no chibitari we mantu kathoma na kya muicho mwaye no mbere kwithira agitoturo bawe no tunende bamikire chibitari ra yeregeri kumba kwithira gitethia antu bonde kinya bara na becha na batena becha lakini ndo kethira itina ndaitari na nyakethira ndaitari nya bate kunwa na babwe tukia mbere nya twetana ara national Karama chibitari health sector ya Karama kariatia. Okay, thank you muthoni inyani ndonere video ira kintu kia mbere amukosoe kidogo nontu ndiraonere ahu akwaga utethio afaite wita mbere kenda mamoro nambi ono tethio riratirimire ona uti daktari bareo na faito witatia actually uno mbue burambu bike kuga ni lost my dad na ni hapo tu but chibitari tie tietari na daktari but kwithera kwena safety
kwina shift ya ndagitari bara ba utuku na ba muthanya so kwethira kwari rukiri ikwari na ndagitari obvious utiro ndagitari mya kura mtu emergency cibitari umbike kura mtu emergency au ndethira ndamukoswa nontuwe atikire advantage mtu ari angari ni ajitwe no ivindi yako instead ethira kaumutethia so miako uke video kura kutamutethakia lakini konanakia kwina shame ko acibitari nontu actually kaua ringi nukona yontu for example muthara ile level 4 sub county i sub county urefa itifaite kwithira kira rawa daktari umwe ifaite kwithira ina daktari kuma 10 kuija paraba kethira baki undumia every alafu thinenge nio ikwithira kwina daktari bara kwina mtura kwithira akiundumia raura netiria mama urirwa so ihutu nio ikethira tuwe shemon bau by now yeah haya kandi ya sha tutoke tutere rurungi kandi ya sha actually Kinyara president haria kama anasikia sauti ajue sisi like wananchi atusaidike na hiyo sha for example hiyo pesa unaenda unalipishwa pahia antu pate kuriyua umwe kwina mtu etire tukua naye kwa ofisi ya sha arirwe 4500 unge ariyo 16,000 pahia unge ariyo 43,000 na NHF so o kuriyo 45 o kuriyo 53,000 wetia kwende waandiki o tingo wenio azini tu ni mapato yaku ya bara pale na rira kwari na ni yeto NHF twareaga 500 every month na NHF itare limit uri active iku active uriku naenda unandumua kithira ni wetawa unaitishwa around million kitha kuitwa million imwe cibitari NHF ni areaga tuseme ni 700,000 hiyo ingine unanjiripia kuringana ilikuwa na sheria lakini thai kukethira kuna mwachi ari makirwa mari fulani arire 200,000 aliambiwa kwanza kabisa before andimitiwe aripe andeposit kwa sha pesa ya andeposit 60,000 ndachiende bechiude inaiweta na nukubwa no ka still cibitari mwe urito gero ututumira sha lazima uende na cash so president ke iro to nyanyaza ndeni nontu nyanga thite the nation na gathite the standard riwari icha ilaitite yo ya mathina nontu kinya akenya iri kinjete ita Kenya bakambia kulalamika ureta cibitari kinya mwingi kana nyogeta ki private hospital weta ukero mbere sha ikurira embechire batiri ukurira ubati kuita mbeche cha mwaka for example kethira kisha ekupa mande ubati kuria achiringi mana ya ile mwaka ubati kuria achiringi 1200 so na wale atoro funded kana nya 14 ndi kana nya ombe chiro icho ndo kare mwicho ro ntuko ore ikyo tungatro bandu kerwa asa ite kurwamira ya kubindi ringi ko gwito kuria mbecha ndabu na no kweri wale acha mwaka sha ikomba kwithira ikurwamira na mitandao neno kuona kwa baba kuwa sha ne gwita ngwe na batu to murato wa sha te kwita ngwe gwatukana ndi kwina mutukani kana muluanio tutikomenya no tugetikia twetikia urakwa sha ne kuruta ngwe kana twetikie urakwa sha ite kuruta ngwe okay ana mbele ukiawita urakuga for example urakuga shaite kurita ngui mostly ni urai nabyo na urati nabyo lakini urakomea ko wari thirikari ni akurira mali fulani urani wakuga shane kurita ngui huni nkwenda kuga atiri tukarongochwa shaite kurita ngui ontu shaite kurita ngui oni kwethira kwende irungurwa one person kwikia unenkera kabambari uma buwe mantu shaite witabwega nontu thayo tumbo compare ria
NHF na ira kwari na NHF na ira kwari na SHA. So rira twari na NHF actually nyo eta every hospital chibitari onde no ndumero na NHF lakini thai ni utheri tubati weta atendi nontu tukurira muno ndikumenya kithira kiriro getikio mbakwithira ikikinyila president wa nthiguru nontu niwe at some point aina authority kana aina kayu kakurwa mana kuga nende tubati kubuithia bu tukarekana kubuithia bu na tabati tubati weta akire tutira at least kayu ketika kubikana aje to wananchire atwachanuka batwe kwina bara batina kura kwina bara baina kura twithire twina mbai nyingi na mbenene enda tutte uongozi bura boy yeah. Thank you tukiuma ki ruterero wa thirikari nene ekire mantu jegie ukimbo wa mwiri twaro kia kaunti ni yetu ya Meru siasa cia kaunti ya Meru tukiambire tutambire na gavana Mutumanto Ethinkia atwambire na gavana ura wari kumbere Kawira Mwangaza miaka ile Kawira Mwangaza omba kwithira kia impeached nikire yatukire nutongere boe buthuku na kwithira kinya kia gathoni buthuku kwingi na mantu yange kathomba ira yarumirite kwito kwawe gitine toreterwa his excellency Reverend Mutumanto Ethinkia Mwangaza imutumia na mwaka yumwe ni kiguni kiko tonete kaunti ya Meru kuma thirikari ya mutume komba kwithira kuikia wathani kintu kia mbere ndene Meru ndira kwina gintu twenda tuikuthura gavana Kawira 2022 ari gavana na Mutuma deputy actually twamuringire kura na koromwe yes everybody na nyani and I was the one ura inya kariti kura ciake itoichie mama akaikia Meru more than bura kireito amikiti na bura munya aikiti lakini kuikiuria ngukwira kubungu kwendo wata ndira tutarire for 1 month tutanjia kuigwa tina Meru na actually wailia ukona uma kwinambi kwina thina utiumbo mbeira uni ndi muchori okuthai ana mbel rira kinya rironkinyithia ara ura ndirenda ondinga mutwe that means undi njoka kiugwe kukwenda mbura former governor Kawira Mwangaza na anjiriria kuura viongozi bange mutwe ebe unanga na anjiririe kuachia development cia ndia kuura thiri ya mbia kuura Meru nontu wa compare itaria munya na ria kireito ikwari na ushirikiano kutwikende Meru ikwa kambi ikwa peace peace ira nukumeana kenambi inyako uwe waku peace yana kena mukuru then ikathiato ni uwe riu twana na tukathiatira lakini Meru rira Kawira ejire itwagira peace no timia kwithira kia kaira tongoria bangi ndoni itwariri twachirie maendeleo twachirie thiri so twailio utona mantu ya mama kubwithia ti mantu ameya nu toika kamwire mwanka ibeletine kintu kia mbere tutona basarire chira tutona kintu kia bieli youth utike bona weta ondare umora ndeketie barua ya proposal of run au county assembly au ofisi ya gavana ndetire tanikanira thimo eringwa second day ndairwa ndagane barua ya ithatu nario ndeta ringi ndatirima barua nikirwe ngitine ndachokia barua ndachokana niyo mia uongozi butari bubwega twikwaelia ndene ward ndene ya county bira tukwirwa ndi to compare itarira ria Kawira na thai twi more than
cibitari cietu ndagitari banjia koma twanjia kwaje ndawa ai actually aita chindie ni vita imbue tayo imbu irori rira murungu atutetherie twethira twina gavana mweru mutuma kuma tariki 14 twethire twina peace na nyatha yo kaile Meru utituma maendeleo. Number 1 mutuma na empower wa mama like yesterday youth itaria kawira tutona governors cup youth batona for example atuwe tu nya for example nya ngirito ntire chietire naraura tiania but ibobo mutuma ikiri ngirito nti nara karama ntwethere milioni jiria wike tohaelia uongozi bura bwareo mbere na buthai batu youth akuru na ekuru tuko sawa. As we speak thai utaigwa ng'ombe ikimtwa arimi bakiro bakamtura ng'ombe utheri lakini kwina ni this week itite kumta ndagitari betite kumta ng'ombe utheri na kuru lakini utumbo compare itaria kawira na ria mutuma igoro ngavana wa Meru mutuma ntwethinkia bagwatanite na mungano yukumenyekana ya Floka iborombete kwithira bakiuthurania a Meru arakieni na Kinuru Stadium na kwina barabarani na into katumba ku barana na gas kamutungi ka gas kwina mburi itangi bya ruwe na into bire ndonete nkona antu mitandaone abakimenerio ntu muno ntamenya kithira wena gavana arawiro ntubu njiremo ya gukiria ya kuempower enduke mbithi kuempower yekuru kwa empower kuru no tunende ndira unenkerwe kaburi menyoge toka ukarire kithira ari mburi nkaite guceranithirie na wone we utiachia aboro kombo kwithira ukibuithie mainda into biro romira byo naraura igoro kwina ntu bakomenerio ntubu kabari ana boku kabari kabanga vanora retire kienine Kinuru Stadium omuntu anangas mtu ana mburi na mtu ana netangi na ore ana na set nkiruki angava nora eta akanenkanira akeja na mburi igana akanenkanira akanenkira Anabel na thaira Anabel akayukiambi mburi rege tatia igaita so na keep off gavana wetu aisawa. Yeah. Thank you. Kawandi ya karama imaendeleo ya gavana aretete kumenda yuke wathani. Akwire Anabel. Rira umbinivaitire oku. Umbinivaiti wa mbere yo akathati. Kana okejako. Lakini kintu kia mbere tene karama na tene wandingi tumpo kompea karama na wandingi ira mutuma ekuyukia yete the first time ko make mbere I make sure everyone MCS akulungira MCS akemia mathina yara yarembi yara yarumirite wandiu for example Muthara inaibe karama lakini as we speak Muthara yu better than karama aitumi sababu re MCO karama na mamire rira MCS bange bai invite ngavana ko MC wetu atanogere ikarumu ari akenja wa kinyosini akarinthi akiringa wa masa akiwata wa masanji kibutha kwa masanji rira ngavana eta kukiria cibitari MCA urai ku James atona kanyinya kamwe kawita ngavana bakarandi wananchi baua mathina kanaeleza ngavana mathina yaratukirukira hivyo tumo kuona atiri
iterea Munyari itwari na Karama dispensary level 4 ina ambulance antu bakima makuo na hii ina high good condition. Actually ilikuwa namba 2 ya Muthara. Nyekithira Muthara ni ejire mbere ya ni ariro mekinyira. Mea chibitari kinyira wito level 4 chibitari nene. Lakini James ata kinyire ita ata atikire time ya wita ngavana. Mwira tukiririe mbi chibitari. Toye itaria kireito barabara chibitari actually ni functioning. Tui kuja hau itaria siasa au pore tuipu ambulance iwita. Lakini ri mtu ari utonyetine mtu kuri ukorora kukarirwo bira hatikire main agenda yake iwaka chibitari ke morine yo public hospital morine hau kenda nontu chibitari retu functioning ndaitari umwae kuo na ndaitari na chibitari rabura yari nya maternity utiyo kutuike muntu eta maternity are mo kinya Muthara akokelera morine ariku aungetine, which is very bad, the shame on you. Tuchoke rute na ukire aire ngavana ri chibitari tukiriri chibitari embaranga. Actually tu na chibitari inya ndene Karama but uti chibitari kinyemwe faction kinyemwe. Tuke ya kwailia au ndene ya Karama uratumite to fail ni MC uraiku. Ana belewere akuibwa ngavana Karamari maite yangana once. Kiuri kimonda uriru imukario Karama mbori otire murume uwe nontu itukuona no tutethia utitwaririe tureke kuona itebia rendi na kapeti cherendi chiekiluka chietete pomawa. Ndiko that means ende already to non tore itebia ikiruka kapeti ukaibwa ngavana ukare mawa ngavana ukare Muthara imaendeleo iketie lakini na ukirukira ni Karama. Nende iron kuwa James na remero kuita ngavana batu turia wananchi tuyatumwa mathina yetu nontu James already na remero. Kintu kia pili tuchoke dispensary ya Baranga iti barabara ya Otonya ya ngari. Iti barabara ya Otonya nonga bakabala ka Otonya maguru. Chibitari ira ndaitari no moyo. Nya tu ndaitari okuya part time. Tu matha tu akaria matha ile akaita. Chibitari ira testima. Isola. Chibitari ira ikithake na iri. Iti barabara ya Otonya. Ni MC yetu enwe. So Karama tuti nyuma wandinge ikiendelea na tuena MCA. Tuije rutere rwa biriri Mburenji para araura Methodist barabara era ndaracha araura kwena ndaracha iwatane niyo ikilakia antu barabara rutere rura chindi ingi ya 700 milioni magana mwanja. Lakini utebio barabara Mburenji witabwithwa una ukire atwire kana antu bake baugire batwire atiri na mbeche chietire kakitha atwara kiorongo. Mbeche ibo ishua ichombere kwithira chikinya la MC no thana twitire tukiuga no tukethira tutishwari kukethira lakini kethira labda nyita bakinyila kukethira tutishwari ate itarwari roringe 2025 2026 to public participation Karama. Ate kiwa bukaweteni
barabara fulani na ndarasa fulani na mari fulani na fulani no ntorende ibitengeri na intobio bya bibi sawa tu aririe ni kintu fulani na fulani no ntubo next time atikiugo uraugire turi hara urangele katu kuotre chiumete na irio lakini utimaendeleo tubuthiritwe tuye barabara ya kirima keje imagine barabara yetu ire kuenjwa ni county government barabara yetu ire kuenjwa gekirwa maram James awire ni national government na barabara na kilomita 2 urona county government ikiloketera becha barabara ya national government uraigwo so how comes county government ikoloketira barabara ya kirima keji 900,000 na national government barabara as we speak ititairo ni atero atubonera oteaja tuba toria abachoe tukabalabala kawita mauru panje wichenjira bongwa tuiteki itangi gantirutu milioni 3 utikyo gyaki kwina atilene flood right utibibuthetwe so batu ndene karama tutinyuma no ntubo kwethira atiri mtura twenwe kana mami ura twenwe ka baba ura twenwe atoshugurikira na bake na baki babao batwe lakini menya kaita karinya tukwari mantu jegie mubunge ni batwende moto kyariria stima tukariria wagibo barabara tukariria mantu jegie ugibo mwiri akumba kudra botete tebo yana tukariria kinya kithomo bora kitithirite akikita bwega ndene ya ishigo mbunge kana kinya ndene ya wandi chietu no twire kana utwelese kidogo tuna njira inkai ngwichi ya MCA ekenda tona barabara etebuthe tukamenya ni MCA etona chibitari tena ndawa tukamenya ingwini ya mubunge etona chukuru etebuthe tukamenya ngwini ya gavana MCA ngwichi abachi batukethira chirire kukenda kinya tutai confuse kana tuchulane twingwa gutwikendira barabara ithuki itugwita gavana itugwita MCA itugwita mubunge endera chukuru cha thuka itwetire mubunge itubetere bonde ngwichi MCA chongo chibatukethirire ku okay ibwega muthoni nibwega inya muthikire kwithira aki fafanuiro ntupu kwina barabara eto Feeder Road for example kwina barabara ira itonyite kwenu ako ka barabara katikinya kilomita 2 na katikiro kithi kilomita 2 iyo ni ya county government for example kwina barabara ira Kalerene igaitiria Lobwa na Incho ya turira ara engenio kwina kwitiria Karama igaturira Komwene iyo barabara ni ya county government kwina barabara engi kwina mathiriti ikumira Ramine Mukuiro ikena mathiritine ikena mira mathiritine ira ni county government kwina thoko Maruri ni Maruri ya county government ichongwe cha MCA kwina chibitari kwithire tina ndawa chibitari kwithire tina ndaitari eu ngo ya MCA irure kwithira ritina kabros ritebudhetwe ira county government kwina matajara ya thakario makingi ya rongi ya ikawa thokone kwina type ijire cha mata kwina mata ya World Bank kwina mata ya MCA kwina kita kediara ura Karama na kingi kediara ura Mbaranga kira kediara ura Karama kira kita kira MCA kwina kita kira ya kapisa kira kidara kina chuma indaya na mata maingi iguru mata yara kita kira kidara World Bank
itetheti county ngwitia so tukiakoelia chindi ya basari kwina basari cia MCA kwina basari cia national government cia MP so basari ira cia wa ni governor basari ira ciethera cia MCA na utirio governor ombikia kwithira akena milioni 3 MCA atikume milioni 3 akoyana utirio governor miako ana 5 basari MCA thira atikumeania na 5 itatia baewa kana bakwewa so izo ngwe cionthe iciethaira cicia county government ngwe ya MP ikuma barabara for example arakongera kwita Mwanka Isiolo barabara ira ni ya MP kwina barabara ya Laibocha wita Mwanka Mukwani barabara ira ni ya MP kwina kuma Mututikirira kwina Miramwero Keni guturira factory barabara ira ni ya MP lakini okinya Mwero Kieni kwina barabara kwina iwita factory nenge witira ikuitira ngaluko ya skuru igeta yaturira Mbaranga Mwero Kieni kwina barabara ijire cia county national government na county government kwina barabara umete Mututikirira the right side ni county government kwina enge ni national government ya MP kwina tukeja kuchoka ringi ndene ya stima kwina transformers iretawa mostly uti antu kweya kutina either kwithira kwina last mile stima anything street light yaira ijite mali we area fulani na ira uchonde ukona ikuendelea karama china transformers ijire imwe ichia national government kawe MP tuchokerengi bursaries cia national government cia MP like irampuro yana ichu chiake nonto mpuro atemea kwa yana bursary cia MCA na atemea kwita kwa yana bursary cia county government cia ngavana bungi napuo tuchoke kiri barabara ya MP barabara ya MP kwina barabara ya tu for example ya Kirima Karama Baranga Karachi barabara kwangera Mwanka Isiolo barabara iucho cia MP CDF kwina irajibia CDF na kwina irajibia ECD ni irajibia MCA baina ngavana CDF yuni ngwechia national MP kuri ndikuwa akiri mantera apa kuthira kibuithia ngavana are indirectly involved so mantu jara ukona yonthe ukona bado to wache maendeleo ntu are involved but no ethira are involved kana kethira ati involved nonto kumaira tutuire kuririra barabara ikirima Baranga no kwithire kwikiuria ngavana urakia James nonto barabara ikario nonto James netire media fulani na ugire ni national government bitumire mbua nini nkeri mbecha na ni bitumite ninkirwa county government mbecha tutina ina na national government yani bitumire ithira county government ete 900,000 na area national government barabara era undetire kikera
2 kilometers. 2 kilometer ni a county government. James etire mindie fulani augire barabara kirima keje ni a MP. Ili alitea MP. So, mantu jara tuina jo karama ni MCA akomea mantu akipusha nontu na komena area chindie. Chindirenge. Okay. Now, ndira mantu yande bakuthira yate kubuthika kiwandi chietu kulukire MCs betu baratombere kuthira tukiumira na twaringira kura. Ndu utubatu kuthira tukimblame ni MCA kana ingavana. Kana atatombika kumenya ati mbecha ikirekere tukuma kire obici ya ngavana chiketa kire nende obitine cha MC kenda chupa kuthira chikirutito ngoi. Kiuria kira nkwenda kuria. Na MCs bangi bakuma mbeche cha kubwide barabara chiori na ndaitari na chibitare chio chithira chi infection ibwega. Ina bakwithira bakuma mbeche mbecha. MC ateme yako ukelo ni roko dithie barabara. Lakini ukona onto mudhara barabara chio aile barabara yo tonyera au kwa police station. Iyo ni kama ni rame. Inaba kuma mbeje chioche kubwithia. Aya kendo me imantu James ya kuwithira aina ni anontu na komea 2027 atichokete tine king. Governor ni kwari na youth fund, kwari na michetho ya youth ya ilabu. Governor na raita wand akatia milioni 1. Lakini ndene karamarira jire atire ngiri 20. Norende tokimia milioni 3 icio chitite atia gitengi icio itengi chi everyone. Dire jire ankanire embere pia tire mitungo ankana 42,000. Acho karengi eta mahali anankana 100,000. Eta ange anankana 100,000. Lakini rira kware a final na etite ngavana ethetie ekirite na ngari chiite la ibocha ngari over 70 na ngari ekiri around 60,000 pa ongari ekiri 60,000 then bira ngavana ejite kwengeria ngiri 20. Ngiri 20 chuto bichine yao. Na atari takinya cent na barabange are abo batari tenye 10. Bitumira nkwira atire nkija kwenu kankija gokundokete ufaite ikombeira mfaite ukombeira ukeja kana kathati kana ijo na kathati urendo mbira atire rirana baraba kirabu kirage kirima bachindire ka baikonenkero ngiri 20 ka CCM wa youth murega ka achire ngiri ka achirie ngiri ka ngavana achirie ngiri kana ka 50 abanenkera so ibi utumankwira MC uratwe nwe nua kumenya kira kubwithia ndene karamu ibi utumawita atia menya kukethira na ari na njira enjia na governor kakitha tatu bangirite bubui governor na baraba winire bahitirwa around milioni 1. Yeah. Okay, nibega sana mutegeri wa Meru TV Kimathi ameambwe kuu ya mwicho tukirikiria. Meambwe kwa mwicho dene tianisti itonete twina matunda kirukia barabonde twana kuthura tianist. Number 1 dene muthara twina KMTC. Number 2 Mbaranga twina TTI. Mikidori twina TTI na MP wetu nakuruturitira ngui bura kufaite tumwe kanya 2027 tuithire tumuchokere ngi kenda tuithira twina matunda ya meya. Tukia kulwa tukachua mbecha tuithira tukuthira
nontu tukachua mbecha mama betu na baba betu bakachua mbecha uti matunda tukona tukwendelea aturinge kura kulingana na maendeleo. Choke mbere antu bakarama gintu kimwe ibone bura tuteswa barabara twateswa na kinya nara tuitira yani kila kitu kenda mtu aikira mbecha chio kampeni mondone. 2027 ituchanuke. Youth tuukie ibande tuukie kura na wingi kenda ndene Kenya ndene karama tureta uongozi buboya. Okay, ni baka sana mugeni wetu bware kimari tukudara turenda kainkai mno ende tukuwenki nkwetikia matha tukomba kutho tukiongongelwa imwerekeria wetu kaundikania kwena mugeni ungi twite kwa rimwe mantu jeke kithomo na nareketi kukinya studio chetu ende thank you very much na tukuona kanya kuya gutwarire kana gutwika weru nekire mantu jege witina mbere abo account yetu ya Meru na Kinyamuno wandine chetu na nibo eno tubakwariria amantu jege wandi ya karama tukuwengi ukeya twari mantu kwa uraya ikilokete ndeka 59 nyuma thile chiarukire gomba kuthire chiro mambutegeri wa Meru TV nenendekete kurayo ringi ankaithire ngichokera kiri chunchike tuke mwicho ke mubango wa Meru TV rukire ni ugambeta muthoni wakirama namwe ni wetwa ukare kimathi akana wendo kamwita Kim baba yao na nakurira giti KMCA wandine ya karama.